Sive seMaswati ke siyakhuliswa satiswe ukuthi uma ngabe ke likhaya lakubo lingavakashelwa lelo khaya ke kufuna libuke ukuthi ingabe into dala ukunihamba kahle nekuthi ke ingabe bantu ke libaphatha njani. Live laKangwane seloke liyachubeka nokuqinisa ubudlelwane nalamanye ke emave. Lokhu ke namhla kubonakele uma live laKangwane livakashelwa ke inkosi Letsie wesithathu. Lokhu inkosi ke yaseLesotho. Inkosi ke Letsie wesithathu ke ifike khona ke esikhumulweni setindiza iKing Mswati III International Airport. Magabanca yona ke insimbi ye-10. Inkosi yaseLesotho imukele ndvunankulu welive laKangwane impunga Cleopas Dlamini. Lisekela landvunankulu impunga Themba Masuku, indvuna yelitiko latangephandle impunga Thuli Dladla, kanye ke nendvuna yelitiko lokwakhiwa kwemadolobha nekuthuthukiswa kwalo. Umbane inkosi Simelane, inkosi Letsie wesithathu bekadze ke ipheketelwa ke indvuna yeka-Foreign Affairs and International Relations yelive yaseLesotho lokungumake Matsepo Molise. Inkosi Letsie wesithathu ahola ndvunankulu welive laKangwane ubese ke umikisa kuleli gumbu lapho khona ke afika goba khona ke emadolo angakaphumi ke kubheka khona ke eLtswitsini lapho khona ke kubhekekile ukuthi utafika avusele kuyo ke indlovu yemhlaba ngaphambilini ukuthi aye kuyavusela yona ke inkosi yemhlaba inkosi Mswati wesithathu kaLozitha. Lobikako etindzabeni temsakato iMaswati channel ngingiri Kalox ngiseKing Mswati III International Airport esikhuphe.